ntuntu watisegi nonde bwezi intwe kuna abantu toko North Mugirango hatuna vita na mtu yeyote kero monda ziliwa kolega nziae aina yae usema tayo wewe so alia yogo tuchaya na kurama abantu banka na machambasi is very unfortunate igo oramazina no mutubo monto lito yumuya mono maybe that's why kera na kili ingane kabire yura abaso mutubo umuntu bo monto yani nabantu alibo sibalenga ali kyabonyoru including omugabano ino umwana ino korunka korboye ngumata na omokora musyango eli chambasi kera nera meti jidara na roje nera ngo te banera eli chambasi kera ndene minye manyete na tindili chambasi president ina mwiso ko nyelinge eli na liga ono muntu rumunga insana oroncho muntu okubekuze abantu Kenya bonse bibaje ndikibeza asinge nje bakagerde nakabwati kibeza n'ikiguni nyomba baje change umuntu ogosieke utaenda ndonse pake karako ande ya pote abantu bamusieke ro bamutenda tuikoenda isko umuntu ogorwa abasikari umuntu ogutigarere bweka babwatege ndego kuna deep state niji system ojumwa igodi jikokoro kuji system lakini endobwa utende mondoro mukong so ekera ukwanege ento nendo monto mawanza komwira nilikuchimaega iliye korora kana tumwe tige ndo okora yondo kusabira baske bambinto bali bande egento kelibono ngelia sama okaitu kiagera ondete bono na inchora mboli gore university kiara kelitwa ete president nama ete nao jiokora sasa hiyo imetoka kwa mikono yetu lakini asige njokota ete kuwa kibali basobo nanko barwanira bale nageko ara moto banya wakeli yogiga egeli ndilitabwa tinche gonkora nige ndo monda wande wakora kairwe kerobo no ko make sure n'abantu babo bakorera na tuachira leo usema nega aziambo la tokora si ni kazi ambayo tunafanya kwa hivyo tutaendelea kuwafundisha kera bande mwiso ndo waje bunge hata miaka 3 ijaisha na ende ndo tete kumcha ndo wezi no kuegera na goteberana kero tu wade chibes ya kuwait ichibono chiaje teikamu chigaitsa gitsigana chisali chikana matongo. Initially that money was meant for only 2 constituencies. 2 constituencies. North Mugirango na Burabu. Kero mosike umbuya nkugamba. But kwa sababu ya uhusiano yetu na wale viongozi ambao walikuweko wakati huo, umosike Shadrack Musi, umosike Ben Mumanyi, umosike Vincent Kemosi, umosike governor, umosike women rep, umosike senator, tulienda tukakaa tukasema hii cake ambayo imekaa for the last 13 years wacha tukae tugawe kera abantu bonse banyamira n'abanyamira bonse n'abambindi usibona nyamira n'engao kubwe yonse piti constituency ichini tukasema zingine ziende West Mugirango ichinde jende Bugitutu Masawa nechinde chikaita ichinde chikaenda Burabu mbona abantu bakwenda komenya. So that is the project rais wetu alikuja ku launch the other day mwaro chetu wa Rwanda tukana Kitutu Masawa. Kwa hivyo ndugu ndikobeke mipaka ndugu ndikora amani. I served as a speaker negarona yango wana atenete constituency ya North Mugirango yani chia Nyamira. Tulifanya kazi mzuri na mzee na gharama, na ndio wakati huo alikuja akaweka hiyo university kwa Kiabonyo. Tukaenda hapa na bagatenga kabisa, wakaacha some blocks
no muntu gotebana nyamukurire 100 million timete uso mutwe no murongore gosto imuronge osino gotamanya tamanyete ikiagera umuskoyo korokwa Abel no muskoyo korokwa Doris. They don't implement projects to govern. So maybe you want to accuse Namos. Kera Mosina Rolege deputy governor. Other is one the world gets Nagaramara, the Morusi or Robomona na key. I Zia Timadina Sakavajan to Monka Nagaramano, Nasakara, Timadina Kakorenge. Kera apparently Asava Skabando Bakur, no Maka Nagarama. So ni lazima tujue vile government uwe inafanya kazi. You don't expect uno speaker yako andaga aliye ujiwa sanega tongo buri no chako kole kore ndega. Vitu wazifanyike namna hiyo. Tibadeo sama ndo wako andali baba wako soma boronge. Wati gaji se minse. Wanya kuwerora na basome teke neke. Lakini vikoro waseme ni yabo vikoro kyobo liri obonge. Ndio na basika bamuwa. So if on the west naroraga ni gota komanyana ke amangani university. All the records are with the governors. Deputy governor Moscow Guamos, Uyore Moyo, Uyore Obono, Uyore Mo governor. That time he was the deputy governor. No Moscow Yoro Korokuna, Moakanagara. Tima those necessary Bevara can enjoy walking in time Moki was there to Rumbeta, Elinda then a Jewish Yaga. But other is what Toko and at once our colleague into Togo and the Okora. Talino Mono to Valetora one. Now singing Jovan on even the Vinde, Os Yuna. Wakuboka maambia wabeli usinenya sole wabeli usinenya tumbato wasiba wana garababa soke metue kalde because kuna vitu ambao una yani you expect watu wao wakiongea je yake. Kwa 1992 karo mwaka olia atebe malita lengoro mjumbo ndio nyao correct. Sio ni zawadi kubwa sana. Aidha maskanya manne. Mungu anasaidia wanne. Kwa hivyo nataka niseme tu asante unataka yotogo chegia. Kuna yenye nilipata nambari. Na eno mugaba na mtu musigete sana. Muskamos tu musigete mwanya kwa yungu murama anywhere. Mwanya kwa yungu na asini. Nende nanya kwa maeneti nko murama. Nimba tunu molitale lakini nanya wakore nanya kwa murama. Na musigete sana. Kera wano iga musikongere liye semitanda abantu bakara kumuchongera sana. Ba kumuchongera kabisa. Na bere ngo tabi musike sami ndubi. Babo ndoro bara. Komanya namba robo bwate kerobo bono iga. Intwe spinoth mugarango zogote tukewata. Ege dotora akori kieno kumuikange. Alisa komochkororga nango serial tuo musuru. Kiara toja kubale rubobe onagago sari lakini hao korobia na ndio bandu bao kore bao tus bao dana kaya bandambia bagamba wana tigani neto bai nage ko na ngo mu support ka to ngo gachikura mpaka ngamubegere kura yani era ni maana tambegere lakini it's okay osema mogata na tima yetu ni maana taba begere nenga babegansi. So kwa hivyo ni lazima tomo ichinga kichingia nende tomo iskoroza. Ni lazima tomanyane na mwamnero asoborai. Pasebono tiga tokara ali mwatoire nenda ali nyasanchiri tokore. So wana